asanga wituniye hariya ngo urimo uraca imyeyo, ese wumva uzajana nawe? Yesu nashimwe cyane. Ubwo barakomeje kandi barakora bashamyo intoke zine. Bene data izi ntoke zine afata intoke zine akinjiza mu gitsina ca mugenzi we w'umukobwa ngari mwaramwagurira kugira ngo ntazagire iki, ngo ntazababare. Ngo bari koraca n'imyeyo. Iyo ni imyeyo. Urumva bene data ukuntu babigenza, mwebwe uko mubikora murabizi, ariko none reka ndakubwira ukundi kuntu babigenza maze umenye ko ibi ngibi ari bya Satani by'ukuri. Hari ukuntu bafata urutoki rumwe, barafata urutoki rumwe, ubwo rutoki bakarufata, uwo mukobwa ari aho ngaho imbere y'uwo mukobwa akarufata akagwinjiza ndani he mu gitsina cy'uwo mukobwa mugenzi we, akinjiza mu rutoki. Ubwo batangirizayo urutoki rumwe nibwo batangira. Nawe ni wiyumvire mwene data muranyumviriza, ese wumva barimo baraja he? Ese ntiwumva ko babaye babandi bita ngo abakora ibyo bintu n'abari mu mwijima batazi Yesu Kristo, batamuzi, n'abantu badafite umuco muri bo. Yamara niba wewe mwene data urimo urakora ibyo bintu byitwa ngo nuguca imyeyo, ukaba ubikora kandi ukaba unabishiramo n'abana bawe ngo babikore, urimo urabayobya, barimo bariyongerereza imibiri yabo, yamara bidakwiye. Yesu nashimwe. Bamwe mubikora ngo kugira ngo mwubake ingo, bamwe muri mwebwe murazi ko ibyo ngibyo atari byo byubaka urugo. Yesu nashimwe. Nawe mu mama uri muranyumviriza, urashobora kuba wicaye uri wenyene, umugabo byaranze, ariko ntago ari ukuvuga ngo ntiwabikoze, warabikoze, ariko wabonye ko atarwo byakubakiye. Nukuri mwene data uri mwibi bintu, ndakwinginze bireke. Wewe uri kurakora ibyo bintu ngo uri murashaka ngo umugabo ngo ngagire ngo ngagukunde ngo wubake urugo mawe, uri muri henda. Ibyo ngibyo ntago ari byo byubaka. Ibyo Satani agushuke witobange, ucutambikiza imbere y'abakobwa bagenzi bawe ngo bagutobange, bagushiremo imyanda, bagushiremo amanu zanye bikanseri, bagushiremo ibintu bipfuye by'ibirwara, ngo urimo nguriyongereza imibiri, ngo uri muri yongereza imibiri, ngo mbese ngushika murashaka ngo abagabo bazagukunde. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mwese aho muherereye, ndashuje abapapa n'abamama, nkabashuje n'abasore n'abakobwa muba mu bihugu bitandukanye. Ndabashuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nje kuganira namwe kubijanye no guca imyeyo. Yesu nashimwe cyane. Ibi ni ibintu abamama abakobwa muri ko murakora, yamara nta kamaro bifite. Yesu nashimwe cyane. Ariko noneho ndababwira abantu babikoze nuko nukuri n'ukuntu babigenza. Reka dusome ijambo ry'Imana mbere yuko turi butangire. Reka duhamagare Yesu. Data wa twese mu ijuru, ndagushimiye ku uyu mwanya, uwera Mana ye n'icyubahiro, ndakwinginze ntabari nge niyobora ahubwo nyoborwe nawe. Uruwera Data wa twese, ndakwinginze Yesu Kristo, abantu bawe mwami Yesu bakubutura amatwi kugira ngo bumve icyo ushaka kubabwira. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti,
Mana waremye ijuru n'isi, ndafashe mu imbaraga z'abazimu, ndafashe mu imbaraga z'abadayimoni, ndafashe mu imbaraga z'abarozi, mu izina rya Yesu Kristo w'Umunazareti. Ndakwinginze data wa twese, ijuru rimanuke maze rimpikuze. Haleluya. Mana rino jambo ndaritumye mu izina rya Yesu Kristo w'Umunazareti, rigende rigira akamaro mu mitima y'abantu. Babandi rireba mwami Yesu Kristo ribashikire, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice 15 ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baza kuri Yesu bavuye i Yerusalemu, baramubaza bati, niki gitumye abigishwa bawe barenga imigenzo twabwirijwe n'abakera, ntibakarabe iyo bagira barye? Reka dusome ku murongo wa 3. Nawe arababaza ati, none mweho niki catumye murenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Iri ni ryo jambo nashakaga. Haleluya. Iri ni jambo Yesu Kristo yishuye abo banyabwenge n'abafarisayo. Yababwiye ati, yabasubije ati, nawe arababaza ati, none mweho niki catumye murenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Ngo niki catumye murenga icyagezwe cy'Imana kubw'imigenzo yanyu? Yesu natugiye neza cyane. Aya n'amagambo by'ukuri arimwo aragora abantu gukurikiza. Haleluya. Ndazi ko guca imyeyo ari migenzo y'abantu kandi ari migenzo y'abakera, ariko ntago ari migenzo y'ijuru. Mwene data uri muranyumviriza, kera wari umunyamahanga, kera nta kintu waruzi, kera nta mana waruzi, kera mu gihe Yesu Kristo yakuvanye hahandi akagushira ahandi hantu, buriya yarakurokoye agukura hariya. Wari muri babandi, ariko Imana yaragukuruye igushira mu bantu mbese bagize amahirwe bakamenya Yesu Kristo. Yamara biriya bintu wabikora hariya. Niba muvyeyi ufite umwana w'umukobwa, ukaba warakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, ibyo bintu byo guca imyeyo wabikora ukiri mu mwijima, ariko ubu umaze kumenya Kristo kandi Kristo akaba ari muri wewe, ntago ari byiza ko ibyo bintu by'imigenzo y'abakera mubandanya mubikora. Yamara mwaramenye umuco. Abakora ibyo bintu n'abari mu mwijima batazi Yesu Kristo, batamuzi, n'abantu badafite umuco muri bo. Yamara niba wewe mwene data urimo urakora ibyo bintu byitwa ngo nuguca imyeyo, ukaba ubikora kandi ukaba unabishiramo n'abana bawe ngo babikore, urimo urabayobya, barimo bariyongereza imibiri yabo, yamara bidakwiye. Yesu nashimwe. Bamwe mubikora ngo kugira ngo mwubake ingo, bamwe muri mwebwe murazi ko ibyo ngibyo atari byo byubaka urugo. Yesu nashimwe. Nawe mu mama uri muranyumviriza, urashobora kuba wicaye uri wenyene, umugabo byaranse, ariko ntago ari ukuvuga ngo ntiwabikoze, warabikoze, ariko wabonye ko atarwo byakubakiye. Ibyo ngibyo mbese n'ibintu Satani yazanye mu isi kugira ngo abantu bagire iki bikinishe, kugira ngo abantu bagire iki bagira ubushuhe. Yesu nashimwe cyane. Ndizira neza ko bamwe muri ko murabikora kandi mubandanya mubikora, kandi mukaguma mubwira abana banyu bakobwa ngo babikore, ngo bubaka urugo. Bene data nimureke kuyoba by'ukuri. Iyo ni migenzo y'abakera. Mu gihe wamenye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ntabwo ukwiye kubandanya ibintu by'abakera cyangwa migenzo. Oya, ahubwo ukwiye kumenya ko Yesu Kristo ibyo bintu atabikeneye. Yesu nashimwe cyane. Reka nsubire mwino jambo ku murongo wa 3. Nawe arababaza ati, none mweho
ni iki cyatumye murenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Ni iki cyatumye murenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Muriko muriyongereza imibiri, ntago ariko mwaremwe. Uko Imana yakuremye utarabikora ibyo bintu urakuzi, ariko ubu noneho waciye wiyongereza imibiri, waciye wiyongereza umubiri. Ni iki kiriko kiratuma urenga ku cagezwe c'Imana? Kubera iyo migenzo muriko murakora. Ni iki cyatumye, cyangwa se ni iki kiriko kiratuma mukobwa mbese ucumura ku Mana yo mwijuru kubw'imigenzo yayo? Ibyo muriko murakora n'imigenzo y'abantu ba kera. Yesu nashimwe cyane. Hariho abakobwa bagera kuri bangahe, ntago ndi bavuga umubare, babikora. Uko babikora nuko umukobwa umwe yaricara agakura ubusa, agakura n'ikareso. Ndabivuga rwose kuko namwe muri ko murabikora, nta soni mugira. Reka nanjye ndabivuge. Abo bakobwa bagakura ubusa, bagaca bagira iki? Bagaca batandaraza. Umwe akaje imbere, ubwo ubundi yatambikije, yatandaraje. Ubwo agaca agenda kuri kwa kundi mwebwe mubikora, nawe akabikora. Sindinda kubivuga, abariko barabikora murabizi uko mubikora. Rero uwo mukobwa akabikwera mugenzi we, agafata intoke ze akajana iyo ngiyo ngagiye kwikwera mugenzi we, ngarimwe aracimye, ngarimwe aramucira imyeyo. Yesu natugire neza cyane. Hariho ukundi kuntu banabikora. By'ukuri bene data, muramenya ko bino ari ibintu Satani yazanye mu isi kugira ngo biyobye abantu. By'ukuri mu gihe uba warakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, ukwiye guheba ibya kera. Niba wari mu mwijima ukaba warabonye umuco, ntago ukwiye kuguma ukora bya bindi wakora kera ukiri mu mwijima. Ukwiye kumenya ko mbese ukwiye kumenya ko uri mu muco, kandi ukwiye kuyoborwa n'umuco. Iby'umwijima wabikora ukiri mu mwijima. Haleluya. Abo bakobwa rero babikora bataraja mu maraso, bataraja mu kwezi, niho batangira kubikora. Ukuntu babigenza mwebwe uko mubikora murabizi, ariko none reka ndakubwira ukundi kuntu babigenza, maze umenye ko ibi ngibi ari bya Satani. By'ukuri hari ukuntu bafata urutoki rumwe, barafata urutoki rumwe, ubwo rutoki bakarufata, uwo mukobwa ari aho ngaho imbere y'uwo mukobwa, akarufata akagwinjiza ndani he mu gitsina cy'uwo mukobwa mugenzi we, akinjiza mu rutoki. Ubwo batangirizayo urutoki rumwe nibwo batangira. Nawe ni wiyumvire mwene data muranyumviriza, ese wumva barimwo baraja hehe? Ese ntiwumva ko babaye babandi bita ngo n'abarezbiyeni, bamwe abakobwa ku bakobwa? Buriya ntubona ko barimwo barakora bya bindi bita ngo n'abarezbiyeni, abakobwa ku bakobwa bagira iki? Basambana. Ese ntabwo muri ko murabyumva? Yesu nashimwe cyane. Maze ubugira kabiri bashiramo intoke zibiri. Aho ngaho se bariko barakora iki mwa bakobwa mwe n'abamama? Ngo barimo baratinya ko bazababara bagiye kurongorwa, ngo ntibazibaba bari nibaje kurongorwa. Bene data, iyi si yarahumanye. Gusa umuntu yagize Imana akamenya Kristo, yarakwiye kuguma muri Kristo Yesu kugira ngo Satani ntaguma mukuru. Yesu nashimwe cyane. Barabandanije bashiramo intoke zitatu, ngo barimo bariyagura kugira ngo ntibazibabazwe n'abagabo bazajako. Bene data tukize umusaraba, ibyo bintu mwabiretse by'ukuri ko bizabarimbura. Dore Yesu araje gutwara umugeni, niyaza asanga wituniye hariya ngo urimo uraca imyeyo, ese wumva uzajana nawe? Yesu nashimwe cyane.
ubwo barakomeje kandi barakora bashyiramo intoke zine. Bene data, izi ntoki zine afata intoke zine akinjiza mu gitsina ca mugenzi we w'umukobwa ngari mwaramwagurira kugira ngo ntazagire iki, ngo ntazababare, ngo bari kuraca n'imyeyo. Iyo n'imyeyo urumva. Bene data, harageze igihe bafata intoke zitanu. Murabona kuno kuboko uku baza bafata zino ntoke zitanu binjiza mu gitsina ngo barimo baraca imyeyo. Bene data, uko wumva atari ubusambanyi, ukwikinisha ukwikinisha no kwiyonona kabisa. Ariko muriko murabyumva kweri? Abo bakobwa ntabwo ndi bavuga amazina, sindi bavuga amazina, barenga bangahe? Barenga batatu babikoze bakabikorana. Umwe agatambika undi akaje imbere agafata kuri ya mwabigenza cyangwa se mubikora bakabikora. Kweri mwene data uri muranyumviza, none nkabo ngabo buriya wumva batararangaye? Bararangaye. Ubu ntuzenye ubusugi bwabo bwaragiye kubera ibyo bintu bagira iki, kubera ibyo bari kubarakora. Bene data, ni kubera iki muri ko murakora ibyo bintu kandi muzi ko Imana ibyanga? Imana irabyanga by'ukuri, Imana irabyanga. Imana ntinezezwa n'ibyo muri ko murakora. Yesu nashimwe cyane. Muranga ukuri, ariko ukuri kuzavugwa. Ukuri kuzavugwa mwene data muranyumviriza. Mukobwa, niba uzi kuri kurakora ibyo bintu ukwiye kubihagarika. Niba uzi kuri murabikora ibyo bintu uri muraca imyeyo, wiyongereza imibiri, niwumve kabisa umukobwa akagenda akaje imbere uyundi agatambikiza. Mbese ese wumva atari abalesbiyene? None ibyo byo guca imyeyo byabamariye iki? Mwebwe ko mwayiciye bikananirana, urugo rukananirana, ese hari inyungu mwabibonyemo? Nawe urimo urabesha umwana w'umukobwa ngo naca imyeyo. Urugo rwubakwa n'Imana, ntago rwubaka n'ibyo bintu muri ko murakora mwebwe. Urugo rwubakwa n'Imana. Bene data muri ko muranyumviriza, urugo rwubakwa n'Imana. Satani ntimukemere ko abakurura. Turi mu gihe cya nyuma. Satani arimo arakora uburyo bwari bwo bwose kugira ngo amire abamenye Imana. Bamwe batamenye Imana bo arabafite, ashaka kugusha bahagaze. Reka ndakubwire ngo mukobwa uri muranyumviriza, niba uri muraca imyeyo hagarika. Mu mama uri muranyumviriza, niba urimo urabwira umwana wawe ngo aca imyeyo hagarika, kuko ntabwo uzi ibyo barimo barakora. Uko guca imyeyo uri muramubwira, uri muramuzanira ubushuhe byonyene. Abandi reka ndakubwire kandi abo bakobwa harageze igihe babyikorera. Bya bindi byo kuza imbere ngo bari barabikorana birahagarara. Umukobwa, abakobwa basigara babyikorera, akaza afata intoki nk'uko ari zitanu yishiramwo we ubwe, agafata intoki kari zitanu akishiramwo. Kandi barabikora kugezaho amaraso aziye. Bagiye mu kwezi baca babihagarika. Bamaze kuja mu kwezi barabihagarika, ariko bataraja mu kwezi barabandanya. Bakaguma bashyiramwo izo ntoki, ngo barimo bariyagura igitsina cabo caguke. Urumva nawe urabyumva? Nawe izo ntoke wumva ucumera gute? Ucurangara by'ukuri. Kweri abantu bakikira bakikinisha ngo arimo baraca imyeyo, bakibyuira ubushuhe. Ese kweri we numva kuri muri karesa? We ubwawe uri muri karesa, uri muri yica nabi. Ni hano uzasanga abantu buzuye bisambanya by'ukuri. Abakobwa benshi barimo barisambanya kandi bakisambanya atabagabo bafite.
ubuntu ze busugi bubwaho barabukuyeho, barabukuye atabugihari. Abakobwa benshi by'ukuri nta busugi bafite. Kubera iki? Barisambanya. Haleluya. Nukuri mwene data uri mwibi bintu, ndakwinginze ubireke. Wewe uri kurakora ibyo bintu ngo uri murashaka ngo umugabo ngo ngagire ngo ngagukunde ngo wubaka urugo mawe, uri murihenda. Ibyo ngibyo ntago ari byo byubaka. Ibyo Satani agushuke witobange ucutambikiza imbere y'abakobwa bagenzi bawe ngo bagutobange bagushiremo imyanda, bagushiremo amanu uzanye bikanseri, bagushiremo ibintu bipfuye by'ibirwara ngo urimo nguriyongereza imibiri. Nguri muri yongereza imibiri ngo mbese ngushika murashaka ngo abagabo bazagukunde. Reka ndakubwire, aho uri muri gira nabi, nutasaba imbabazi Imana ngo wihane by'ukuri, ijuru riri kure yawe. Nutasaba imbabazi Imana ngo usabe Imana imbabazi ati Imana mbabarira, narakoze icyaha kandi ndagikora kandi ndanagisubira. Imana ikugire neza mwene da, Imana ikubabarire by'ukuri. Dore Yesu azaza giturumbuka, azaza nk'umujura, ariko niyasanga wituniye hariya hasi ngo urimo nguraca imyeyo, nzareba iciyo myoyo yawe izakumarira. Nzareba iciyo myoyo yawe izakumarira. Abakobwa ngabo barunamye ngaho ngo arimo yaca imyeyo, abamama barimo baraguma basunika abana babo ngo genda kwa kana kabaguca imyeyo, bagenda bakabatera ubushuhi, bakabakaresa, bakabagirira nabi. Ejo ugasanga umwana we yarimwe arisambanya, ugasanga umwana we yakunze umukobwa mugenzi we, ugasanga yabaye umurezibiyeni kubera ibyo bintu barimo baramukorera. Ibyo bintu akabimenyera. Umwana uyimushizemo akiri gato, afite imyaka ingahe, uramujanye umumenyereje kuzamutobanga mukorakora ku gitsina cye bamushiraho ubushuhe, hanyuma uwo mwana azaba muzima. Ntago azaba muzima, Satani azafatiramo kandi arimo arafatiramo. Ugasanga umwana w'umukobwa akuze azi kwikinisha icyari cyo, akuze akunda abakobwa bagenzi be kubera uko bariko barabimugirira. Bene data, ko mwarangaye, mbe ntago muzi ko ari Satani ari karabakurura. By'ukuri Satani yabakuye yabatwaye by'ukuri. Babyeyi muri ko muranyumviriza, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, ndabinginze. Ariko iyi ni message ije ku muntu ari we wese, iyi ni message ije ku mumama ari mwaranyumviriza, iyi ni message ije ku mukobwa wari we wese afite ugutwi yumva. Ibyo bintu bihagarike. Nutabihagarika ijuru sezera, ntago nzaceceka, nzavuga nk'uvugiriza inzamba. Uwo Imana izagira ubuntu azarokoka, azakumva ino jambo arokoke by'ukuri. Uwo Imana izagirira neza akaryumva by'ukuri, akaritegera, akanasenga, akabwira Imana ati Imana mfasha, uwo muntu azakira. Uwo muntu azakira. Ndabwiza ukuri, sinzaceceka, ngenza ababwiza ukuri. Abazakwanga nabona akazi kabo, ariko yabagiye hehe? Iryo jambo ryabagiye mu gutwi, iryo jambo ryabagiye mu gutwi. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, nimumenye ko muri abakristo, nimumenye ko mwacungwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Bya bindi bya kera, bya bindi mwakora kera, biri hariya hahandi. Mbese hahandi uribuka cyagiye wavuze ati Yesu Kristo ndakwemeye, aho warabisize iyo ngiyo. Yesu Kristo abigukuye bya bindi bya kera. Ntago ari ukwiye kuzana bya bindi wakora kera ngo ugume ubikora uri no muri Kristo Yesu. Bishatse kuvuga ko agakiza ntakuraronka neza, nta gakiza ufite. Ni hahandi wo kwiyorohereza ati ngende umukristo, abantu bakakumenyera kwako kajambo ngende umukristo, yamara Yesu Kristo yakubona akabona katagakiza wewe kakurimo. Umukristo amaze kumenya Imana ibyo ntabijamo.
ntabijamwo, gukunda isi bibakureye, iby'isi bibakureye. Umuntu yamaze kuja muri Kristo Yesu neza, akaba arimo neza, iby'isi bibakureye, imigenzo y'isi ija kureye. Yesu nashimye. Ariko umuntu atarafatwa n'agakiza neza, imigenzo y'abisi aguma ayikora. Mwene data, niba ugikora imigenzo y'abisi, hagarika. Iki ni igihe cyo guhagarika. Iki ni igihe cyo guhagarika. Buri muntu niyikontorore, buri muntu niyirebe. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Wowe uri murabikora rero, iyi ni message yawe, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, muhinduke pe, ni muhinduke n'ukuri, kuko ibyo murazi namwe katakamaro bimaze. Ibyo wowe uri muranyumviza kandi murandeba, nta kamaro bimaze, nta kamaro by'ukuri, nta benefit birimwo, nta kamaro bimaze. Yesu nagire neza umuntu ari wese ari burebe ino video. Dusenge Imana. Ariko nimbuzi ko ibyo uri murabikora kandi ukabushaka kwihana, upfukama aho ngaho ndagusengera, kandi ndakubwisha ukuri, niwamara kumviriza isengesho ukarirangiza, wizere ko Imana yo mu ijuru yakubabariye. Haleluya. Dusenge Imana. Wapfukamye aho uri, dusenge kandi wizere ko Imana ikubabarira, kandi wihanire kureka, wihanire kureka. Ntugu muribwaribwa n'amaboko yawe ngongere kandi usubizeyo. Oya, kemeye wumvishije ikikubwira ngo subira, ukemeye uwaza bari daimoni yakujeho. Yesu nabahumugisha. Tugiye gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, ndi imbere yawe Data, sengeye bano bakobwa, sengeye bano ba mama. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze Data, amaraso yawe yeza ibyaha byabo. Uruwera Data, nta yindi Mana iriho atari wowe. Ndakwinginze Yesu Kristo, ubagire neza, ugende ubasibe muri ca gitabo cyo kurimbuka, Mwami, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo nabahumugisha kandi abarinde.